Fáilte roimh go fáil mí mis Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Level A1 Topic Adóig Laethanta Saoire. Level A1 Topic 12 Holidays. Level A1 Topic Adóig Rannóg 3 Cén cineál lóistín ag Éisteacht bheithic Éisteacht. Level A1 Topic 12 Section 3 What type of accommodation? Focusing on listening. Agus le múna, ólas a lorg agus a thuairt faoi lóistín. Looking for and giving information about accommodation. Beag an bhilóg, cén cineál lóistín uait don gníomhaíocht seo. You'll need the handout, what type of accommodation for this activity. The link to the handouts and the notes are in the description box below. Súil siar lóistín. So we'll review lóistín and cén cineál lóistín, what type of accommodation. Óstán. Árasán. Brú. Caravan. Pobal. Teach Saoire. Cén cineál lóistín, what type of accommodation? Closigh tú cúigear ag caint faoin gineál lóistín a bhí acu Laethanta Saoire. You will hear 5 people talking about the type of accommodation they had on their holidays. Match an cainteoir leis an pictiúr ceart. Match the speaker with the correct picture. Tóg nóméid chun na hanamnacha a léamh agus le féchant na híomhána. So take a minute to read the names and look at the images or the pictures. Closigh tú an bhír dhá uair. You'll hear the sound file twice. Cén cineál lóistín. Séamus. Bhí mas a rank Laethanta Saoire in éirí le cúpla cara. Dan mé an óstan beag cosfarige. Bhí se go hálainn ar fad. Chuaigh me ag snáil gach lá agus díthmuid i Míle na deasa gach oíche. Dóthaí. Bhí mé san nidáil le me grifúr. D'anmuid imrú I Míle beag in aice leis an róibh. Bhí an brú ceart go leor. A laghad bhí sé ciúin agus glán. Padar. Bhí me an albain leis na páistíon sin le gcuid. D'anmuid a garavan a láthair champa le anmhaith. Bhí bíalan, siopa agus linn snáha an fásta, agus go leor aiseanna eile don na páistí. Áine. Chaim me cacas sa Spáin le mahús mathirí. Dan me Generison Garda Barcelona. Bhí sé ceart go leor, a bearlam dul go dtí Austin an bbliain se thugann. Chuaimid go Barcelona coppla uair, a chaimid an chuid is mó den nám ag snáil san áige, nó sa linn snáha agus ag siúil faoin tua. Michelle. Cha mé héin agus ma chara Anna, seachtain sa Gréig. Cúpla mío hin. D'anmuid I deach lóistín. Agus bhí sé Anna as ar fad. Bhí benatí cardúil go leor. Chuaigh me is snámh gach lá, agus chuaigh muid chuig béalanna deasa agus chuig na tithe san ihe. Cén cineál lóistín. Séamus. Bhí mas a rank Laethanta Saoire in éirí le cúpla cara. Dan mé an óstan beag cosfarige. Bhí se go hálainn ar fad. Chuaigh me ag snáil gach lá agus díthmuid I Míle na deasa gach oíche. Dóthaí. Bhí mé san nidáil le me grifúr. D'anmuid imrú I Míle beag in aice leis an róibh. Bhí an brú ceart go leor. A laghad bhí sé ciúin agus glán. Padar.
Bhí me an albain leis na páistíonn sin le gcuid, dan muid a garabhan a láthair champala anmhaith. Bhí bíalan, siopa agus linsnáha an fásta, agus go leor aiseanna eile don na páistí. Áine. Chaim me cacas sa Spáin le mo thuismathirí. Dan me san Garda Barcelona. Bhí sé ceart go leor, a bearlam dul go dtí Austin an bbliain se thugann. Chuaimid go Barcelona coppla uair, a chaimid an chuid is mó den nám ag snáw san áige, nó sa linsnáwa agus ag siúil faoin tua. Michelle. Cha mé héin agus má chara Anna, seachtain sa Gaeilge, cúpla mío hin. Dan muid isteacht lóistín, agus bhí sé Anna ar fad. Bhí benatí cardúil go leor, chuig me is snáb gach lá, agus chuig muid chuig béalanna deasa agus chuig na tithe san ihe. Anish rachani tríd and script, and now we'll go through the script. Seamus. Bhí me sa rank Laethanta Saoire a Nurry le cúpla cara. I was in France on holidays last year with a few friends. Dán me in Óstán beag Closamhairc. I stayed in a small hotel by the sea. Bhí sé go hálainn fad. It was beautiful. Chuaim ag snáb gach lá agus dimmuid I míleanna deasa gach ihe. I went swimming every day and we ate in nice restaurants every night. Dáhí. Bhí me san idáil le mo rifúr. I was in Italy with my sister. Dánmuid I mrú I Míle beag in aice leis an roimh. We stayed in a hostel in a small town near Rome, or beside Rome. Bhí an brú ceart go leor, a laiad bhí sé ciúin agus glan. The hostel was okay, at least it was quiet and clean. Heather. Bhí me in Alban leis na páistí an sin le garad. I was in Scotland with the children recently. Dánmuid I garabháin I láthair champála an bhá. Bhí béalan, siopa agus linsnáda an fosta, agus go leor áiseanna eile don na páistí. So we stayed in a caravan in a very good camping site. There was a restaurant, a shop, a swimming pool also, and a lot of facilities for the children. Anya. Chap me caiiciis sa Spáin le mo thuismathirí. I spent 2 weeks in Spain with my parents. Dánmuid in Árasán gar de Barcelona. We stayed in an apartment close to Barcelona. Bhí sé ceart go leor ach bearlam dul go dtí Óstán an bhliain se chuain. It was okay, but I would prefer to go to a hotel next year. Chuaimmuid go Barcelona cúpla uair a chapmuid an chuid is mó den am ag snáb san airige nó sa linsnáda agus ag siúil faoin tua. We went to Barcelona a couple of times, but we spent most of the time swimming in the sea or in the swimming pool and walking in the countryside. Michelle. Cha mé féin agus mo chara Anna seachtain sa Gaeilge cúpla mío hin. So me and my friend Anna spent a week in Greece a few months ago. Dánmuid I deach lóistín agus bhí sé Anna ar fad. Bhí banatí cardúil galore. So we stayed in a boarding house and it was very nice. The lady of the house was quite friendly. Chuaig me ag snáb gach lá agus chuaimmuid chuig béalanna deasa agus chuig na tithe tarna san ihe.
I went swimming every day, and we went to nice restaurants and pubs at night. Agus inis na freagraí. Don Seamus in Ostan, Beag, Cush Farraga. So Seamus stayed in a small hotel by the sea, extra points if you've got the by the sea or the small hotel. Don Dahi Imru in Míle Beag in Accommodation an Roith. So David stayed in a hostel in a small town beside Rome. Don Pather a caravan in Láthar Champála. Pather stayed in a caravan in a camping site. Don Anya in Orison, Gar de Barcelona. Anya stayed in an apartment close to Barcelona. Don Michel Éisteacht lóistín. Michel stayed in a boarding house. Agus inis Éisteacht leis an script, and now listen again with the script. Cén cineál lóistín. Seamus. Bhí mas a rank Laethanta Saoire in Éirí le cúpla cara. Dan mé an ostan beg cosfarige. Bhí se go hálainn ar fad. Chuaigh me ag snáw gach lá agus díthmuid i Míle na deasa gach ihe. Dáhí. Bhí mé san nidáil le me grifúr. D'anmuid imrú I Míle beag in aice leis an roimh. Bhí an brú ceart go leor. Ar a laghad bhí sé ciúin agus glán. Pather. Bhí me an albain leis na páistíonn sin le gcuid. D'anmuid a caravan a Láthar Champála anmhaith. Bhí bíalan, siopa agus linn snáwa an fásta, agus go leor aiseanna eile don na páistí. Áine. Chaim me cacas sa Spáin le mo thuismathirí. Dan me san Gar de Barcelona. Bhí sé ceart go leor, a bearlam dul go dtí Ostan an bhliain se thugann. Chuaimid go Barcelona coppla uair, a chaimid an chuid is mó den nám ag snáw san áige, nó sa linn snáwa agus ag siúil faoin tua. Michel. Cha mé héin agus ma chara Anna, seachtain sa Gaeilge. Cúpla míohin. D'anmuid Éisteacht lóistín. Agus bhí sé Anna ar fad. Bhí benatí cardúil go leor. Chuaigh me is snáb gach lá, agus chuaigmuid chuig béalanna deasa agus chuig na tithe san ihe. Anish, lay on script amach os ard, and now read the script out loud yourself. Dáhí. Pather. Anya. Michel.
Beag an bhfilióg cén cineál lóistín na bríomhara uait don gníomhaíocht seo. So you'll need to hand out what type of accommodation, the verbs for this activity. Na bríomhara cuid a haim, the verbs part 1. Seahios an méid a dúirt Séamus agus Anya. Below is what Séamus and Anya said. Lé an dá chlocht agus cur lína faoi na bríomhara san aimsir chaite. So read the two passages and put a line underneath the verbs in the past tense. Pause the video here and then come back and check your answers. Na freagraí. Séamus. Bhí me sa rank Laethanta saoire a nuraí le cúpla cara. Dan me in óstán geag closamhairc. Bhí sé go hálinn fad. Chuaigh me ag snámh gach lá agus dipmuid I míleanna deasa gach ihe. And of course you'll notice that the verb comes first in the sentences in Irish. And then the second part of the sentence down here we have dipmuid I míleanna deasa gach ihe. Anya. Cha me chaicís sa Spáin le mo hisismathirí. Dánmuid in Orasón gar de Barcelona. Bhí sé ceart go leor ach gar lom dul go dtí óstán an bhliain se chuain. Chuamuid go Barcelona cúpla uair ach chamuid an chuid is mó den am ag snámh san airge nó sa linn snámha agus ag siúil faoin tua. Anois, éis le Dáithí agus Míle arís agus an taimse beagart na bríomhara a chluiseann tusa san aimsir chaite a scríomh síos. And now listen to Dáithí and Míle again, and this time you will need to write down the verbs that you hear that are in the past tense. Dáithí. Bhí me sa nidáil le me grifúr. Dánmuid imrú I Míle beag in aice leis an róibh. Bhí an brú ceart go leor. A laghad bhí sé ciúin agus glán. Michelle. Cha mé héin agus mar chara Anna seachtain sa Gaeilge, cúpla míohin. Dánmuid I dteach lóistín, agus bhí sé Anna ar fad. Bhí benatí cardúil go leor, chuaigh me is snámh gach lá, agus chuaigh muid chuig béalanna deasa agus chuig na tithe san ihe. Dáithí. Bhí me sa nidáil le me grifúr. Dánmuid imrú I Míle beag in aice leis an róibh. Bhí an brú ceart go leor. A laghad bhí sé ciúin agus glán. Michelle. Cha mé héin agus mar chara Anna seachtain sa Gaeilge, cúpla míohin. Dánmuid I dteach lóistín, agus bhí sé Anna ar fad. Bhí benatí cardúil go leor, chuaigh me is snámh gach lá, agus chuaigh muid chuig béalanna deasa agus chuig na tithe san ihe. Agus anois na freagraí, and now the answers. Dáithí. Bhí me san idáil le mo grifúr. Dánmuid imrú I Míle beag in aice leis an róibh. Bhí an brú ceart go leor, a laghad bhí sé ciúin agus glán. Michelle. Cha mé féin agus mar chara Anna seachtain sa Gaeilge, cúpla míohin. Dánmuid I dteach lóistín agus bhí sé Anna ar fad. Bhí an banatí cardúil go leor. Chuaigh me ag snámh gach lá agus chuamuid chuig béalanna deasa agus chuig na tithe gach ihe. Agus seo an lista. Dáithí. Bhí, dán, bhí agus bhí. Michelle. Cha, dán, bhí, chuaigh agus chuaigh. Na bríomhara cuid a dó, the verbs part 2.
Tá liste d'Abertí nach bhfuil críochnathe agad thíos, agus tá liste nach bhfuil tús leo agad freisin. So you have a list of sentences that are not finished below, and you have a list of the beginnings as well. Lé amach tús na n'Abertí, an sin beagart an dearachí a ránú ón liste. Read out the beginnings of the sentences, and then you will need to choose the correct ending from the list. Scríomh deire na n'Abertí sna bharnaí. So write the ending of the sentences in the spaces. Tús na n'Abertí, the beginnings of the sentences. Bhí alán. Chuaigh mé go dtí. Chuaigh mé ag. D'an mé. Chuaigh mé go. Cha mé. Agus anois deire na n'Abertí, and now the end of the sentences. Snámh gach lá. An Spáin in Míle. In óstán deas. Caicíos ann. Nerja. I hope I'm pronouncing that right. It's a place in Spain. Háiseanna ann. And here we have the beginnings and the endings on the screen. Go ahead and pause this while you're completing the activity, and then come back and check your answers. Agus anois na freagraí. A. Bhí alán háiseanna ann. B. Chuaigh mé go dtí an Spáin i Míle. C. Chuaigh mé snámh gach lá. D. D'an mé in óstán deas. E. Chuaigh mé go ndeartha. F. Chaith mé caicíos ann. Na bríomhara cuide trí. So the verbs part 3. Rannóg ord ceart na n'Abertí le chéile anois. So choose the correct order of the sentences now. Ascríomh an tord sa chréile. Rewrite the order in the grid. Tá an céad cheann déanta mar eiseamlár. The first one is done as an example. And there's probably a few ways you can do this. So I'll give options for the answers. So go ahead and pause the video and then come back when you have completed the activity. Na freagraí. And again, some of these, the order, it's up to you. Chuaigh mé go dtí an Spáin i Míle. Chuaigh mé go ndeartha. Chaith mé caicíos ann. D'an mé in óstán deas. Chuaigh mé go snámh gach lá. Bhí alán háiseanna ann. Agus na freagraí sa chréile, and the answers on the grid. In our rire tá uimhreacha trí go dtí sé in mháilteartha. So the numbers 3 to 6 are interchangeable. And when you have completed this, take some time to practice reading the passages out loud. Agus sin deire le Rannóg trí cineál lóistín. Ólas a lurg agus a thuairt faoi lóistín. So asking for or seeking information and giving information about accommodation. Tá na nótaí agus bilóga oibre le fáil in éineacht le cóid fuaimne agus nasca na cuisle, suíomh lúscartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course, along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacintha.com. Direct link is in the description box below.
Míle buíochas do Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for their information to use the learning materials and resources that are available on their website. Osúlgam gur bhain sibh tanna bhas. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.